Kublai Janmit EP Waro ki prolog, Nega Janmit, ki Khubor thymme hapoka Meghalaya, the one Rabian Chapi, Dakapnar News. The chua was dang each ki Khubor, let talk a scene one on Kong Young Peace, Nyaba subscribe your new channel but press how to bell. The niggas ni, ki wiyo igakjut COVID-19, hapoka arpaw soganta, the update, but let the MK hado, so spark can depot nyangwood. The lady clam one ibiki with the chat apoka arpaw soganta, the MK pras pa wingwood. Tega tulach tiaw de yui wada bon de ki wachat iki wiyo tega ni man go Khubor go wasnyaw sukmo tega iki waklat wana poga arpaw soganta de em hado khandengut tele de yaklam wan I hawaro na do wasdang ni gakjut ki wachat waro e de em ki le pawi hajar nyaw spa prapawi ngut te iki wada klat wan waro e hado ne gasngi de em kin do spa san paw arngut te iki bru ki wadang em yegni gakjut ki wadang em hapo ga jing sumar hado ne gasngi de em ki san hajar nyaw spa khande paw nyangut tela de yaklam wan ijari district yeki waklat khande ngut negasni hapo ga arpaw soganta de em naka east khasi hills district nyangut naka ribhoy district de muwi naka west Jaintia hills de muwi tela de yaklam wan yeki Khubor hapo ga Jaintia hills wa kasench do ri Jaintia maya CRJM da ongko wa ka sarkar jela amta upar khat ko do wofteng ya ka lockdown hanrei to yarap ko yaki nong reple yor like ki yap thangan kamtam ka sarkar ka chnat ichaj ikhya to ue yukhen ko yaki tu ki wayap nakiwi ban ki jai kjut kam heni por wajor ka kjut COVID-19 mto ue ki do ka yukhen yong ki tu ki wayap COVID-19 da ongko le wa to upar khat ka sarkar yaki waduk ki wayamalas ni wayaki wak kamai kari yolat ki nayap thangan ka Jaintia Student Union ka JSU war Jaintia Circle nin kasngi hapo iya khmat u president ka war Jaintia Circle u AD keri potam u general secretary u keri diam lamin wa u assistant general secretary u dewan bare kamidak open snyau ye percha ye warm up ka sarkar ye idawa yong kaseng neiliang kaseng dase ko da kalamarong yong hakmat kanong talang CHC kanang yopen bor ya ka sarkar was dang biang ya ka 108 emergency ambulance service ha amlarem subdivision hadin chitia wada ay por kaseng ya ka sarkar wanra biang ya ka 108 nado wada dependo ki ya ka house name arajar khatso kaseng dasdang ko open yo dakikam badda maham ko le was dang sendon de iyakhi hado wo yo ye wamud uwa he chnong ka thang buli dapan tip o was dang ikhang chnong hathang buli nado ka nyaw tarik yong niu banai kamte mcha ki yaki bru upsia chapo upot ka chnong klem yo bor na uwa he chnong lada em ki wa yale parcha daw cha panchitom ki ha ka chnong waro ki dukan wadai khutia yaki marba mardi hapo ki dong ki chnong uwai ki hakasngi Tuesday wa hakasngi Friday nado khande waje step hado so waje janmet yeki dukan wadai wholesale yeki marba mardi ki wa em hajwai mi mentru yalong wa amlaram to uwai ki hakasngi Monday wa hakasngi Thursday nado khande waje step hado so waje janmet yeki dukan wa em hapo kathala skin block wa kala skin block 1 to uwai ki hakasngi Wednesday nado khande waje step hado so waje janmet yeki dukan wadai third electrical wadai juti to uwai ki hakasngi Monday haka Wednesday nado khande waje step hado so waje janmet ki bank wa ki post office ki wale ye kam sarkar to uwai ki dei wapunduna ki yeki nongkre te ki Khubor de poi chawakut kublai phi waro kublai chibons nyaba hamdamu ya subscribe your new channel kanang wa yo cho pi yeki Khubor ki wathamme kublai chiboni phi waro